A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awang wong bumi langit surga neraka yang gerungan awit yang rupang yaisun rupane ngalip wong madhep bingkang wong wadep sirep nduk nurung tek sambat tek selang ragane Allah bilang bang nah bila tutup ditutup janji nang kurungan Bapak Ibu, para penonton hadirin, sepisan maning dumateng para sepuh, kula nyuwun hampurane tulung-tulung aja ganggu lan aja ngaruh nggih. Kula pengriki cuman hiburan mawon dumateng sampeyan sedaya. Sek. Nun. Sek. Ih, masih ngomong bae. Sek. Nun. Ih, petang banget. Iya datang jero kurungan petang. Ilah listrik sek. Ya Allah, bocah ya lah. Biungkat petang jakurungnya. Sek, ana sing gawe gembolan kedik, Sek. Ya Allah, jampine salah tariangku. Ih, napa? Wedi, Sek. Wedi. Sek. Wedi napa? Ipating klayat. Ya dateng widadari arep nyandangi sira. Sing gawe gembolan sih. Sing gawe gembolan. Ya widadari ana sing gawe gembolan. Kayak kan gawe klambi. Duh, bocah ya. Kok ketusir ning lakine. Dudu diusir lagi arep nyandangi sira kana. Sek, kok batur sih pengen kapat. Duh, batur. Wedi masalah langsung gelem sapa batur. Mimi sih gelem beli mie. Nih gelem beli jami batur ning kurungan. Hah? Ya wis lah. Siapa? Tukang rias baik. Ya, Mama Sarni. pengen Mama Sarni. Gelem beli Jaika. Meneng Mama Sarni gelem beli mancing hir kurungan, batur sintren gelem podiyen. Wedi. Ika, majikan teh Noktani ya. Noktani ya? Iya. Bagian beli. Gelem beli konon. Gelem beli. Nyewot. Wis kah. Nok kanan nok tukang pertaringan Jadi nek sepisan maning tak sampai ini. dewekan baik. Dewekan bae. Sejam Ora usah dijampe nih. oh, tak dewek. nenek jagane arep Jagane mani. aku mani, Cek. Iya. wah guru mana Ayo mangga. Saniki ngalimin muter. Kanggo wong Tanjung rasane melu berdoa bersama. Mudah-mudahan acara sintrenane sukses. Yo. Terima kasih.
Haji si ayo lagi sawer ke sindren di Insyaallah gampang geser para jodone Ayo makan lagu. Sampai sore. maksudnya jadi undangan majikan sepuh ayo penjuk rasa kabeh
sintren Sintrene widadari nemu kembang yuna-yunan Yunan nemu kembang yuna-yunan kembangnya si Jaya Indra widadari teburunan turun sintren turun sintren sintrene widadari nemu kembang yuna-yunan ayunan nemu kembang yuna-yunan kembangnya si Jaya Indra widadari teburunan nang sintrene dikurungi dingin ganti lagu ya dikurungi dingin nah kau dingin sing dhuwure aja gerek budun nang Roimin Noktonia kanggo majikan sepuh guru pinjeng guru bisa terus Ayo. ayo masih kagak wong Tanjung Rasa Ayo. sintrene sing inung botol top bidadari naus kagak papa Celia mama Celia sih aja Mimi nonong majikan tua demenan masih pada ciliknya sampai tuan dorongan jodone pengen hubungan dilarang Kendang emang disaweri, nah kendang disaweri. Wah, masih saweri kali. di dada Ini kan rumah, kendangnya disaweri nih yang berenak nih. Kendangnya kali, kendangnya disaweri. tane bisa hilang Oh, wah kesulut, menang saya. aduh mimi Celia sayang tembang melati murah bislayu sampai mati cinta kakang betul aku sapa kan arane orang keringan itu bapaknya sapa itu bapaknya Celia baik
ilang Kula demen aduh nok selia sayang Kembang melati murah wisna yu mama Celia sampai mati Noktania tertunggu Noktania mama Celia mani majikan wadon matur kesuwun majikan lanang Papa Celia dalan Papa Celia matur kesuwun majikan kumimin nunung majikan tuan Mas Malaysia Kang Wanci sini video syuting Wong Wanajaya dewek Agung Tanjung Rasa Kafe Wong Banten Wit kembang turing Wainane abang Lede pungtiri Mamai Reja anu sayang Aku Mamai Reja wong Jupe Wong Jurang Pereng Kembang maripah ning pekarangan cintane kakak masih ada Gemon beli eling kaya cintane beli bisa hilang Kula demen aduh Noktania sayang Kembang melati murah Islamu sampai mati cinta akan tertunggu Sun hubungan bertahun-tahun kawin Ayo Sintrina kenalan karo wong Tanjung Rasa. apa kia sing arane jodoh gantung Mangga Bu, Pak. Sing bawatan sampean mau beli wani nanjak. Biyen Sintrina kenalan karo sampean. Aja isin-isinan.